mucaaf heerumnii fi duuti waan hin hafne soo gisee kana keessatti anaafati maaliif akka kana ijaan wal ilaallaadha qoy amma umriin kee meeqaati homaa waan isin galchu tokko hin jiru soo gisee kana keessatti anaafati maaliif akka kana ijaan wal ilaallaadha qoy amma umriin kee meeqaati adinde gora 18 mu kasi 18 shantamatti de shantama itti de akakayyuun gochuu achi gini kana inanqatuma warsoba wayu kana inanqatu gara biraatiin immoo oruuta gara biraatiin immoo gurbaan islaamaa tokko gisee kana keessatti mucaa kiristiyaanaa tokko islaama godhee fuudhee namoonni baay'een irratti haasaa jiru ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad saadikoo beekaafuchuu dhiise balee ko abbaan koo barbaade jechuudha gammachiisii naa bituu hin danda'a abbaan koo yoo nama ka'ee gammachiisii naa bitee nama gammachiisii makiinaa bitee naa kennuu danda'a abbaa akkasiin qaba beekaa ta'e akka ijoollee kanaa ta'uu wallaalee miti mucaan tokko immoo yeroo ijoollee kana argu keessatti ani yoo maraatuu taate illee fuchuun qaba Don't takati ciisa olurra yeroo mara kanumatti bicha ibi ciisa olurra wallahi billahi maratulle taatu fuudhati wajjin jira samaleen taatu tafayyaan qabnellee taatu wallahi fuudhati itti way bultii bi khaysa taa'u jibiti maratulle barnuma beeti bultii feeti ilmo maratun dalte wajjin maratu hayyuma dalti mala katte kan ko baati summa isin maal jettam wallahi dhugaasati wallahi dhugaasati fayyaa dhalti bare waa tokko rakkoo qabu maratu namana danqapaa maal ta'e nuuf godhanii maratuunis fayyaadhuma dhalti oroota የቡታ ጋሲ na jarri kuni waan haasa'u warran beekne kam jechuudha me hoguunal amma yeroo tural kan irraa za ashani barbo hoguuna tokko kophaa jiru maaltu isin dhagaa jireenyuma kana jibbe abaasa wallahi afaan isa hogga fuula kanene huddunu barbaada hogga huddu kanene miila jala nu fiiga wallahi wa billahi tutaleeti laalanii leen ka gurbaan deemuun dana jeesanii afaan saa wallahi hogga hunda mahaddaa gogoyduu jala qaayitaa oolu dadhabe ittiin achi irkadha gurguriidha natti fuudhame amma waliin bu'aadha waan qabdanas kannaadha nama namni naa rifatu jira oroota amma kan qalliidhaa dhugaa rabbicha bakka sargi keessanyaachuu qabna amma rakkinni kee maayiniidha amma maaliif heerumuu dhiistee maaf fochuu dhiistee ati kana qofanatti ma wallahi kana qofanatti ma an kan hin barbaadu isin jiraatanii ilmoo keessan arguun barbaada itoo hinduu indura ilmoo kee arguun barbaada itoo hinduu meemiitu ilmoo kee arge amma maaluma rakkattame isaa yommuu jarri immoo warra namaa baastanii yookaan immoo jarri abbaa manaa namaa baastanii fuutan in heerumina akkas ta'e abbaa manaa namaa fuutanii yoo waan heerumuu ta'e haafu dhugaa haafu ijoollee akkasitti boosisa jaarsaa jaartii adda baasuun shari'aa islaamaa keessatti haraamaa rabbi sirraa galche khalaas wa rabbi sirraa galche anaaf jaarsa kiyyoonni adda baasuu barbaadduuf rabbina rangalchine obsa qabaadhone lolini maadha sale waysilaan harkaan see qabadde waysilaan harkaan si qabadde waysilaan harkaan si qabadde akkam nagoota harkaan qabadde way maadiyye yaal maadha sale akkattiin sukutadda sila wallahi akkattiin sukutadda sila silaini jansi harka akkattiin jansi sukutadda wallahi akkattiin sukutadda قلتي ما جدو سينون حرام ربي سراقلتي انا في جار سخي نخان جدو جرابر نخار سخي نخان جدو جرابر نخار سولان جدو جرابر نخاغا يسن مبلش سوي شوي ناقص واي انا في جار سخي نخان جدو جرابر نخان جدو jarrakas goota nu dhugaa rabbii baay'ee dabbara abbaa mana nama jarrakas goota nu dhugaa rabbii baay'ee dabbara singiriin koo nama baay'ee jira baay'eetu jira kan akka keetii gaayyaallee ammaraatu fuuchuun barbaada jedha jira miti nama dhaabe maal sinii godha waan abbaa mana maaf qalbii walitti cabsitu
keessattuu murakkina uummataa kana arganii moo namoonni tokko appilikeeshinii tokko fidanii jiru appilikeeshinii kana irratti warraaf abbaa manaa wal argachuu ni danda'u jedhame kan uummataaf yaadamee fidameedha mee appilikeeshinicha dhageenyu halal home application assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya jamaa እንዴት ናችሁ ድርጅታችን halal home በአፕሊኬሽን መተናል ከፕሌይ ስቶር halal home ብለው ያወርዱና ጥንዶን ማግኘት ይችላሉ አድራሻችንም ስልካችንም ዛግ አለ halal home application ነው ፌጀረካም ጀሪ ኢሞ ጀሪ ኢንስታግራሚ ጀሪ ቴሌግራሚ ጀሪ ዋትስአፕ ይደደበዲና halal home ነው ፌጀረ ኦሩታ halal home አረከራቴ ጀረ በቃ ጀሪ ኩን እንደንዴ ጀሪ ኩን ጋራ ከነቶ ለበርሰኒ ጁር ቴሌግራሚና እንደደበረ ጀር ኢንስታግራሚና እንደደበረ ጀር ኢቦና እንደደበረ ጀቴ መቴ ጅርት ፌስቡክ ንስራ ፌስቡክ አንጀራ ፌስቡክ አገር ፌስቡክ እና እንደደበረ ጀር ጀር ጉዳሪ እንደደበረ ዱደደም ነረ በቃ አፕሊኬሽን ይዱ ፊዳ ቆባት ጀነን አፕሊኬሽን ቆባት ፊዳ ጀራ አችረት ወራር ጉዲ ደደሱ ጀራ ባዝራ ባስታወቂያ ባከሰን ተፈካል ኦሮታ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ነጋ ፈይ ኡንዱ ማቲ በኮጂ በርኖድ ማርፈካ ኡንዱ ፒሲ አከ በቃ አከሰራት ወሊ ገለጅር ሰገንታ ከኛራቲ ወተባየ ከወጀዳዱታ እሰገሩ ኦሩታ ላይክ ኩመን ይበሰገሪፍ ኩመሰገል ገሚሰገሪፍ ኩመሰገሪፍ እስነራም በርባዳ ዶ ጋር ብቻ ላይክ ኩመን ይበሰገል እስነራ በርባዳ ሁንዲ ጌስታ ነው አደራ ረቢንም ተኮ ላይክ ጎቹ አከሊስ አደራ ሱሩሪ ራ ኢሪዋን ኢራት ወጀታቲ ሞካን ወጀት ኑቲ ዲሮኒ እሺ ቃመ ሳላ ከኛራ በረኔ እስኖ ሸመረን ኑቲ ዲሮኒ ቆምኔው ቃመ ከኛራ በረኔ ዋው አንኬሳ ሂጅር ኦሮታ አኒ ኬሳ ሂጅር ወላሂ ፊዳ ኩራ አንኬሳ ሂጅር አልከ ኬሳ ፊዳ አንኬሳ ሂጅር ዋንተ ከነ ኬሳ አንኬሳ ሂጅር ኩፈኒ ከውስ አችራን በረኔ ኩፈኒ ከውን አባኮ ራን በረዴ ኩፈኒ ከውን ሰበኮ ራን በረዴ ኩፈኒ ከውን ነሞተ ኪኝ ራን በረዴ ኸይሂ ያ ማርቃ ሲአፉፉን ስልክም ሱፊ ጀዳወረቦድ keessattuu namoonni waggarii deemisa guutanii mana ba'aa jedhamee nam tokko ni haasa'a namoonni waggarii deemisa guutan mana ba'aa gisee jedhamu keessatti gurbaan tokkos isiniyyuu jiraachuu dandeessaniitu ana akkamitti jiraachuu dadhaba jedhee mana ba'a ቻው በቃ ወዴት ነው ማኮ በቃ ራሳችን መቻል አለብን ግሮ አፕ ማድረግ አለብን ገባሻ ኧረ ተው ኑሮ ተወደዋል ደግሞ እናንተ የቻላችሁት ኑሮ እኛ ይከብደና እንዴ ቻው በይ እሺ ይሁን ባለሱቅ ሁለት ዳቦ ስጭ እሺ አባት አመሰግናለሁ መልስ ችሏል ሁለት ዳቦ ቻለ እሺ ምን ነው ዳቦ ደረቁ እና ንከር ናትፈ ቀኒ ተቆሌ በከ ጀራችሁ እንደደኝ ጀርማቲ ከነቲ ቀለዳ ጀርተኑ ጀርማቲ ያ ባዳ ፈባከ ሰንቲ ቀለዳ ጀርተ ኦፊ ጋር ዳቦ ለቢተተኛችሁ ጊዜ ሰንደቀብደኑ ትጀራ ዋንካና ካና ማቲ ተበዳ ቀለዳ ጀራ ማቲን አስማቲ ዳንጀራ ታጀራ ኦሮታ ጊዜ ተኩ ከሰቲ ማል ጀደማ ኢሪ ከምበዱ ዱርባኒ ጀራው kun haqiqu majru walina saajirra bade waan jirre beti irri kan baddu durban jedhama dhugaate sobate mojanisa eturi yaafata jiru waan ድሬዳዋ ከሰትቴ ጉራን ደጋውን ደደብ ፍቅረኛውን ገሎ የተሰወረውን ግለሰብ ፍቅረኛው በመምሰል እንግዲህ በቁጥጥር ስር ያዋለችው የዋና ሳጅ ስንዱ ታሪክ በዚህ ሰዓት በላውን ኢትዮጵያውያን እያስገረመ እንዲሁም ደግሞ አድናቆትን እያስቻላት ይገኛል እንደሚታወቀው በትላንትናው ዕለት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወሩ ከነበሩ መረጃዎች መካከል እንግዲህ ይህች አስደናቂ የሆነች ኢትዮጵያዊ የፈጸመችው ገድልም እየተነገረ ይገኛል ጥቂት ነገር ልንገራችሁ ከአመታት በፊት በድሬዳዋ ከተማ ያሬድ የተባለ ግለሰብ ሳባ የተባለችውን ፍቅረኛውን በመግደል በግፍ በመግደል ማለት ነው በአልጋ ስር ደብቋትና ቀብሯት ከአካባቢው ይሰወራል በወቅቱም እንግዲህ ይዜና በሚሰማበት ጊዜ በላው የድሬዳዋ ህዝብ እንዲሁም ደግሞ በአካባቢው ላይ የሚገኙና የኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ መደናገጥና ቁጣን ቀስቅሶ እንደነበር የሚታወስ ነገር ነው ያሬድም እንግዲህ ይህንን ወንጀል ከፈጸመ በኋላ ከአካባቢው ላይ ደብዛው ይጠፋል ነገር ግን እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ዋና ሳጅን ስንዱ ይህንን ታሪክና ሰነድ እጇ
ከገባ በኋላ እጅግ በጣም አስደናቂ በሆነና ባልተለመደ መልኩ እንግዲህ ይህንን ግለሰብ በቁጥጥር ስር ያዋለችበት መንገድም በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። በሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ የተለያዩ የመገናኛ ፕላትፎርሞችን በመጠቀም እንግዲህ የጊዜን ሰውዬ ግለሰብ አድራሻ ታገኛለች። በኢሞም እንግዲህ በጅጅጋ ውስጥ የምትኖር ነጋዴ ራሷን በማስመሰል ረዘም ላለ ጊዜ ታናግረዋለች። እሱም እንግዲህ ዛሬ ቆንጆና ሀብታም የሆነች ፍቅረኛ ያገኘ ስለመሰለው በመጨረሻ ስንዱን ለማግኘት ይሞክራል። ስንዱ ግን ይዛ የሄደችው ካቴናን ነበረ። በግፍ የተገደለችውን የሳባን ደምም እንግዲህ እጅግ በጣም አስደናቂና ባልተለመደ ጥበባዊ በሆነ መንገድ በቁጥጥር ስር ማዋል ችላለች። ይህ ነገር እንግዲህ በሰሞኑን እጅግ በጣም መነጋገሪያ ከሆኑ ሀሳቦች መካከል እጅግ በጣም ልናመሰግናት ይገባል። የብዙ እህቶችን ደም የመለሰች እንዲሁም በአጠቃላይ ደግሞ ፍትህ ያጣች ነፍስን ፍትህ ያስገኘች እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ ገድልን ነው መፈጸም የቻለችው። ጀራ ማሪፋ ደገኝ አልቶ ኪቴ ሴኮንዲ ኩዳን ኮፋና ከና ሴኮንዲ ኩዳን ኮፋ ጫንቶ ኩድሪ ደዋኬ ስቱ ጅራቱ ፍቅረኛው ካን ጃለሌ ቀበ ጃለሌ ሲከራው ጀንሞ የሮባየቱ ወጀን ጅራታን ወልአብዴኒ ዱፈናቲ ፈካታ ወልአብዴ ከነ ከሰቲ ሙጨቲ ከነ አጄሴኒ ዶክሳ ጊ ከነ ራወቴ ኬ ፖሊሲን ጉርባ ከነ በርባዴ ኒ ዳባኒ ጉርባን ኩን አጄሴ በዴ ጅራት ፖሊሲን ወንተ ከነ ገራሙረቴ ጊዜ ኒ ዲሱ ሙጫነ ሲን ፖሊሲን ኩን ሙጫሲን ዱርባ ፖሊሲን ኩን ገራን ኩተን ዱርብ ጊዜ ሲናከ ከነ ታቱ እጃላሉ እንደንዴ ፖሊሱማ ሲከነ ሲንቲ ፈየደምት መላንቱሪ ijoolleen durbaa malaan wanta mazaraagau hinjiru kan jedhamus kana mucaa kana bilbila isaa barbaadeetu mata janaajantuutuma waliin haasoftuutuma waliin haasoftu isiin akkasiin qabeenyaa guddaa qabdu amansiistee anis naggaadheedha jettee gurbaa kana ni amansiistee mucaan kunis immoo qarshiidha jedhee mucattii kana ni jaallata isiin immoo biyyisi akka inni Somaalee teettimti Somaalees akka inni dhaqu gooti bakka tokkotti gisee siin agartu gurbaan ni makiinaa furattee dhufaa jirti jedhee yaada isiin garuu kaateenaa arka furattee fidaqxe والسلام عليكم Eenyuun iyyuu addunyaa kanarraa qarageen balleessan sii fedhe jechuudha. Jaallatammaadha warraa koo. Atanaaf haadha warraati. Atanaaf haadhadha. Atanaaf beektuudha. Waan hundumaa kooti. Ergan si argeen jireenya arge waaqayyoon gaditti. Milkaa'een argan si argeen arge. Wanti waadaa fi galammoo amma lafeen koo caccabee rimmi nyaatutti kanuma keessa lafee kootu waa'ee kee haasaa kanaaf sin jaalladhu. Anis waa'ee si jaalladha. Mucaa Sila bees jiraachuu hin fedhani baay'ee si jaalladha. Atis beektaa lubbuu koo caalaatti si jaalladha. Karaa keenyatti dhufnaan immoo eenyuu ishee iyyuu hin dhiisan. Wayyuudha koo. Jaakoo. Na jaakoo sin jaalladha. Waggaa kuma naaf jiraattu. Jaakoo yookaan Joosiinii fi mucattiin kun ergi wal jaallatanii wal fuudhanii bicuu si lakkoofsisee jira. Garuu mucattiin kun barriidhaan kan gurbaa kana jette jedhanii kan haasaa jiran baay'eetu jiru. Xumurarratti humni birrii kana fakkaata. Isiniin jecha barbaadanidha. Birriin jaalala moote wanta jedhamu fakkeenya isaanii fidanii jirtu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Anis immoo manqarshii argadhe bichaa ofitti fuudhitti moonaa taphachiisaa baay'ee sammuu isaanii eegaa isiniin jechuun barbaada. Gaafa qarshii argadhe akka nama imaanaa isinitti kennetti dhufee isin harkaa fuudhuu nan danda'a waan ta'eef namoonni faana jirtan. Kun wanta ta'uu danda'u miti soba. Dhiirri nigdiin dhiiraan jiru oolota. Nigdiin dhiiraa jiran natti hin fakkaatu. Ijoolleen tokko calluma jedhanii jaalala nigdiidhaan yookaan birriidhaan bituu barbaadaa jiru. Jaalalli birriidhaan hin bitamu oolota. Jaalalli birriidhaan hin bitamu. Birriin sun gizee bade gizee dhume yookaan immoo birriin qabeenyaan waan ta'e ta'uu ni danda'a. Qabeenyaan ni dhufa ni bada. Gizee baduu keessatti jaalalli keessan ni borcama. Jaalalli borcame jechuun immoo ilmi dhalachuun isaa ni mala. Ilmi sunis isin duukaa akka hin taane ta'a jechuudha. Soo kanaafuu jannaan jarri birriidhaan namanti ni gochuu barbaada ofii. Gubanni. Manni uffata badaa dasisan jedhu ammas. Tol. Yeroo uffata faana bituu fi amma kanatti isaan gammachiisu. Makiinaa faanatti tola beektaan. Gaafachuuf deemaa turaabar. Booni jooniidha. Jechuun makiinaan ikkoo nama hariittuun tola abba. Nu hariittuu ikkoon tola makiinaa. Makiinaan sitti tola. Makiinaan ikkoo joosii kun hariittuun tola. Toleedhaaf miti garuu kan nu argamu. Toleedhaaf miti kan nu kennamu. Eshi. Osoo waa kenname maal feeta jedhu amma ilmi dhiiraa amma nuti dabartee darbitti akkuma jettee chokkoleetii fi iskiriimii biraan darbinu beekna. Makiinaa waan tokko ni qixxeessa.
Akkam makiina boonitaan see jaalalleen koo makiinaadha. Makiinaan jaalladha. Baay'een jaalladha. Konkolaataa gosa konkolaataa. Hunda see moodela miilluma furaaf haa qabaattu. Moodela isaan hin beeka garuu amma sa'aatii kana jirutti dizaayirii tun qabaadhee jira. Egaa booni akkam waa yaadaa waa jirtii kiisii keessa sakaan uummanni Oromootti dabala. Adaraa keessan Oromootti dabala. Bitaa bachaan jira. Dhiqeeffadheessee waan fedhessee. Waaqayyo si haa gargaaru. Oroota birii 100 qabaa saafetti na dabala. Adaraa rabbi adaraa. Na jarri kuni waan haasa'u warra hin beeknedha. Sooressa akka isaan ta'an duraan himee ture. Maatiin isaa gammachiisiin illee akka jarri bituu fi danda'an mucaan kun himataa ture. Maatiin koo sooressadha baay'ee gullisoo keessatti jechuun qabu. Akka gullisootti maatii warra jii qabu jedhamanidha. Abbaan koo yoo nama ka'ee gammachiisii naa bitee nama gammachiisii makiinaa bitee. Abbaan koo yoo nama ka'ee gammachiisii naa biti jedhee gammee bitee naa kennuu hin danda'a. Si galeeranii maaliifi abbaa qabeenyaaf abbaa lafaati. Buna hedduu qabu waan ta'eef jechuudha. A few moments later. Lobo, maanni kuni Gammachiiska. maanni gammachiise. Maala abbaatu bitee ergani? Faaderiitu bite. Guys, maalo lobo jaabo. Gammeen dhangalaasa. Eessa? Jarri muudii kana gisee namni itti qabaa deemu deebisanii jiru. Eenyu jechuudha. Akka abbaan jiraatetti jiraatan malee akka namni nama gorsetti hin jiraatamu. Kanaafiyyuu ofiima keessaniin jiraadhaa malee jireenya namaa hin jiraatan. Thank you. Bakka dhugaadha bakka ofuma keessanii jireenya keessan jiraadhaa malee abbaan isaa ni bitaa fi maal beekama. Jechuun muudii miti dhugaadha bicha ni bitaa fi hin beekamu bakka maatiin qaba jennaan qabaachuu hin danda'a addii kana namni maatii isaa beeku jira jedhee namanu haa ta'u malee muudiin immoo bareechetti qabamaa jira. Maatiin koo sooressadha baay'ee gullisoo keessatti jechuun qabu. Akkasii kun baay'ee gaariidha. Akka gullisootti maatii warra jii qabu jedhamanidha. Giddu galeessumatti amma kanattis warra ol kaafaman mitis warra gadi buufamanis miti. Kun maali? Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuu fi jedha Oromoon. Otuun barbaade amma sa'aatii kanatti wanta hin barbaade naa gochuu danda'u. Maal fa'a? Even abbaan koo yoo nama ka'ee gammachiisii naa bitee nama gammachiisii makiinaa bitee naa kennuu danda'a. Gammachiisii naa bitee nama gammachiisii makiinaa bitee naa kennuu danda'a. Sobduudha warra akkana jechuudha. Wanta barbaade naa gochuu danda'a abbaan koo. Maaliif warra abbaa lafaati warra lafa qabanidha. Lafti isaanii akkasi. Inni kun kan keenya inni sun kan eenyuuti maali? Waan akkanaa kun ትዝብት ነው ትርፉ jedhama እና hintaa'u kana kaakayyuu kokkasi kan obbolaa abbaa kokkasi sobdoodha እና waan dhugaan dubbatu haati faaxeeyyuu gisee wanta kana dhageessu isinis deebitee muudii qabaa jirti Oromoo. Waan haaraa tokkotu dhagahamee jira. Namni ulfaa barbaadan jirtu tolaan. Namni ulfaa'uu karoora qabdan keessattuu bakka meeqatti ilaalamtanii ulfa godhachuu hin dandeessan jedhamtan an ulfeessuudhaa qophiidha. Dhageessanii namni Oromoo gatii ulfeessuudhaa jedhe jennaan immoo mangistiin maal jedhaa jira. Feestaaliin biyya keenya keessaa dhaabamuu qaba. Sababni isaas ilmoo Mubaarak gisee dhalatti kaate feestaalii baachuu hin qabdu jedhamee paarlaamaa irratti haasa'amee ture. Maankee tulfaatee ka'anaaf feenaa oolchee. Rakkinaaf gadadoo kan nafaana rigitee. Anoo humna hin qabu rakkinaaf gadadoo baay'een wajjin dabarsitee jirti wanti kun immoo badaa jirti. Wanti kun ilmoo Mubaarakiifis ni jedhama. Haa ta'u malee immoo gubboon dhaabbachuus qaba jedhamaa jira. Gubboo saantima tokko kennina. Nama si rakkisoo jiraate hoogganaa isaatti madhaa. Hoogganaa isaan dhaga'u taanaan nutti madhaa. Nu illee dhageenyu taanaan harkaan hin dhiisina booksidhaan. Hattuun eenyumayyuu hin fayyadu hattuun eenyumaafuu hin ta'u jechaadha. Kanaaf hattuu irratti maqaa adda addaatti diddibnee jajjabeessaa deemuu hin dandeenyu. Maaliif uummata keenya hiyyummaa keessatti tursuu waan hin dandeenyeef. Namni baduu qabu jiraata ana dabalatee baduu tira jiraata. Biyyii fi uummanni immoo itti fufuu tira jiraata. Biyyii fi uummanni akka itti fufu
akka haasaame miti oota biyyi keenya akkuma beekamu namoonni aangoo qabanu baay'een jabaatu jedhee nama waan bijuu siyaasoftanii harkaa baatanu miti aangoo jara guutuusaa sirriitti agarsiifachuu barbaadu gatisee jenna wanti kun itti yaadame waan haasaame itti fakkaatu. Jireenya manuti jiraachuu jiru kana faranjii manaamaan yoo kan miskiinuu ta'e jireenya akka keenyaa kana agartu akkanaa bareedaa agarti malee ajaa'iba bara bannuti uummata takkaa manaama bareedaa warqeen beene. Manamni keenya bareedaa yoo jiraate banamni takkaa foqqinaan darbee hin jiru qarree gurguddoo faaraan wal darban. Waan isin dhibu keessaa nu jireenya keenyaaf akka kana jedhaa jirra. Dubaay moo waan isin hojjechuudhaa jettee dhageessaniitu oolota. Dubaay waan isin hojjechuudhaa jettee dhageessaniitu. ይሄንን ዜና ሰምታችሁታል? ዱባይ ከወርቅ መንገድ ልትሰራ ነው። ሊትራሊ ከወርቅ ነው መንገድ የምትሰራው እና መንገዱ ዳርና ዳር በጣም ውድ የሆኑ የወርቅ እንደገና ፋንሲ የሆኑ ውድ ብራንዶች ምናምን የሚሸጡበት ዳርና ዳር ከመንገዱ ዳርና ዳር በጣም ውድ እቃዎች ይሸጣሉ። መንገዱ ግን ሙሉ በሙሉ የሚሰራው ጎልድ ስትሪት ነው የሚባለው በወርቅ ነው የሚሰራው ብላለች ዱባይ። አስቡት እንግዲህ ወርቅ ላይ ይርኩ ምንድነው ምገዛው እየተራመድኩ ከዛ ምንድነው ምገዛው? ለማንኛውም እስቲ ምን ተሰማችሁ? ዱባይ ዋን ከነ ረጌስ ጅርቲ ኑገሩ ሙባሪክ ሙሰማ ኢልሞን ኑልፌሳ ረጌጅር ነው ሙባሪክ ሙሰማ ማዲሳ ዱጋረ ብቻ ኢልሞሞ ከኑልፌሳ ጅረ ዘደኒ ሐሳ ጅሮ ሮታ ረጌሰኒቱ شوف ورمو المونتون المو مبارك متمات وي المو مبارك متمات يسبيلات ينيا تيمو جرا مو فيديو رت ولا فيديو رت يا مبارك فيديو رت تشوفين مبارك نشوفين فيديو رت اما بلوك غوتي بلوك جرا بافت ولا رك يفنو كبجنو غوري كبج سيف غون اولفيسيتي اكادات اولفيسيتي نيمت ميچيونا ايمتو هنتوكين تكتكن اون جارسو تعال غافر تما تكتكن onne ayye hinga bad onne assalamu alaykum odon somnet bakke nitti siddufe hundanat netim tara imboyin kamera bani gara kay umni harku kamera bani ayye yero jal qabati nitti wal bartan senja facebook wal bar imboyin lubbu sibira jirra sif jirra bare tete sif jirra imboyin wallahi la sif jirra mubarak wata kasum godo asaman billah sif jirra abadan imboyin imman ta injeti ni hati ko temo khala imman firash normal tay chala ko mubarak bis ko sodat bide baletin te dubartina kan te wal gartan kaman himbulokin ammo mubarak himbulokin ilmooti yani furattu mubarak ummata oromo dura sigafanna please kabaja ummata oromoti kabaja sif kamnu kabaja dubarti kamnu isi in barbadu isi ila yawmal qiyamah agabat isi ila yawmal qiyamah ijakoti argum barbadu ilmommo nan guddi fadda gafa dalte desse yifam gafa desse fudden obbola ko brat guddi fadda ijisiti bijilmo wonnal bina katani mucatti kanatti janajjane mo jedhani sagalee naaf erganii jiru. Move malta akkam jirta akkatti jiru nan gaafatin beekiya anamma kuno soran keje feja bona ka ala lubbu ote bade dosi vera jiraadhe nattura yana kubalatti mube mira che sabe rabbi wanna ardi jesu inshallah inshallah wallahi bona bale kuma kana balbal an keessan jiru awwaa tokko hin dhageenyi kan dhageessanii awwaa tokko gurraa sin qabu waan kana akkaataa jireenis awwaa tokko hin dhageenyi haa ta'u malee immoo gurbaan nu tiktok irratti beeknu gurbaan jaallatamaanii fi gurbaan ይሄ ሁሉ ከተማ ነው jechuudhaan kan beekamu በጣም ያሳዝናል። ይህ ሰውዬ የምታዩት በሶሻል ሚዲያ ስሙ ተንኮሱ በመባል ይታወቃል። ይህ ሰውዬ በአሁን ጊዜ ግን በጣም የሚያሳዝን አጋጣሚ ገጥሞታል። ለዚህ ቤት አዲስ ከሆናችሁ ፎሎ እንዳትረሱ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉት ማለት ነው። ወደ ቪዲዮአችን እንመለስ። ይህ ሰውዬ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ በጣም ጎበዝና በጣም ታታሪ የሶሻል ሚዲያ ሰው ነው። በዩቲዩብም በቲክቶክም በፌስቡክም በርከት ያሉ ፎሎወር ያለው ሰው ሲሆን በአሁን ጊዜ ግን አንዳንድ ሰዎች የዚህ ሰውዬ ቪዲዮ ዳይሬክትሊ እሱን ልክ ወደ አካውንቱ ሲጭነው ሌሎች ሰዎች ደግሞ ከአካውንቱ እንዳለ ዳውንሎድ አድርጎ ወደ ራሳቸውን አካውንት እየጫኑ
በርከት ያሉ ሰዎች ወደ ገንዘብ እየቀየሩ እየተጠቀሙ መሆናቸውን ሲገልጽ ነበረ። በአሁን ጊዜ ደግሞ እኔ ገንዘብ እየተጠቀምኩ አይደለም፣ በጣም ብዙ ልፋት እየለፋሁ ነው ቪዲዮ የምሰራው ከብዙ ጓደኞቼ ከባለቤቴ እየደከምን ነው ይህ ቪዲዮ የምንሰራው። ነገር ግን እኔ የጫንኩትን ቪዲዮ 5 ደቂቃም ሳይቆይ እንዳለ ዳውንሎድ አድርጎ ወደ ራሳቸው አካውንት እየጫኑ በርከት ያሉ ፎሎወር እና በርከት ያሉ ገንዘብ እየተጠቀሙ ሲሆን በአሁን ጊዜ ደግሞ እኔ ለልጆቼ ብዬ ለትዳሬ ብዬ ገንዘብ እንዳገኝ ብዬ የኮፒራይትን በተን ስከፍት የኮፒራይት በተን እየከፈትኩ ነው። የኔ ቪዲዮ እየወሰዳችሁ የምትጭኑ ሰዎች ፕሊስ ኮፒራይት እንዳይመጣባችሁ ተጠንቀቁ ብዬ አሳውቄ ነበረ። በአሁን ጊዜ ግን ልክ ቪዲዮ ስጭን ኮፒራይት በተን እየከፈትኩ ሲሆን እንደልማዳቸው የኔ ቪዲዮ እየወሰዱ ወደ ራሳቸው አካውንት ሲጭኑ ኮፒራይት ሲሄድባቸው አሁን ግን ለምን ኮፒራይት በተን ትከፍታለህ ለምን እኛ አልተጠቀምንም ብሎ እነዚህ ሰዎች እንደልማዳቸው ቪዲዮ የኔ ቪዲዮ ሲወስዱ የነበሩ ሰዎች አሁን በእኔ ስም ማጥፋት ዘመቻ መጥቷል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲጠላኝ እየሰሩ ነው። እኔ ምንም ጥፋት የለኝም። ምክንያቱም እኔ ትዳር አለኝ፣ የልጆች አባት ነኝ። ስለዚህ እኔ የምተዳደረው ከዩቲዩብ ያገኘሁትን ገንዘብ ከአንዳንድ ፕላትፎርም ያገኘሁትን ገንዘብ ነው ትዳሬ የማሳዳድረው። አሁን ግን እነዚህ ሰዎች እንደልማዳቸው የለመዱትን ገንዘብ ሲያጡ አሁን በኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲጠላኝ እና በጣም በርከት ያሉ ቪዲዮዎች እየሰሩ በጣም በርከት ያሉ በሶሻል ሚዲያ እየመጡ ከህዝቤ ጋር እያጣሉኝ ነው ምናምን ሲል ቪዲዮ ሰርቷል እና በጣም ያሳዝናል። እንደዚህ አይነት ስራ የምትሰሩ ሰዎች ፕሊዝ ከቻላችሁ የራሳችሁን ቪዲዮ ስሩ። ካልሆነ ደግሞ የሰውም ብትወስዱ ኮፒራይት ከመጣችሁ በቃ አሜን ብላችሁ መቀበል ነው። ምክንያቱም የራሳችሁ አይደለም። ስለዚህ ምን አረገ ይህ ሰውዬ? ትዳር አለው፣ ልጆችም አለው። በዩቲዩብም በሌላ ፕላትፎርም ያገኘው ገንዘብ አድርጎ ልጆች የሚያሳድግ ከሆነ ፕሊስ በቃ የራሳችሁን ቪዲዮ መስራት ሞክሩ እና ይህ ሰውዬ ከኢትዮጵያ ህዝብ ከሚወደው ህዝብ ጋር ባታጣሉ መርጣለሁ። አከሰለ ማጀራተን ኮሶ ረኪነ ጉዳይ ከሰገለ ጅራ ቪዲዮ ሳቡ ሰኒ ዩቲዩብ ረቲ ገዲ ሱዳን ቪዲዮ ሳቡ ሰኒ ፌስቡክ ረቲ ገዲ ሱዳን ያቸረዲ ሞ ቪዲዮን ሳገቲ ላለም ይጅሩ ጀናን ቪዲዮን ንገዲ ሲሞ ላለሙ ሰበብኒ ሳስ ቪዲዮን ሱን ዱራን ላለም ይጅራካ ቪዲዮን ሱን ዱራን ንገዲ ሲ ላለም ይጅራጋቲ ቴጀናን ረኪነ ከነቱ ነቁና ሚያደራረብ ዲሳል ሞ ኮንቲ ጉዲ ፈደ ጀዲ ሐሳት ረጋራ ብራቲን ሞ ኦሩታ ዋና መይ ላይ ሱኬስ ጊዜ ወንጀል ሆጀተሙ ኮልፌን ቤቆ አመገሩ መኮልፊሲ ሲጅር በአስክሬኖች ላይ ወሲብ የፈጸመው ሰራተኛ በቁጥጥር ስር ዋለ። ጉድ ሳይሰማ እንደሚሉት በአንድ ሆስፒታል የሟቾችን አስክሬን በማሳደድ በጾታዊ ግንኙነት ሲያረክስ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል። ተጠርጣሪው እንግዲህ የ39 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን በጀርመን አንድ ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ በጥገናና በጽዳት ስራ ላይ መቀጠሩን እንደ አጋጣሚ በመጠቀም የሟቾችን አስክሬን በጾታዊ ግንኙነት ሲያረክስ እንደነበር ተደርሶበታል። ጥቃቱን የፈጸመው ተጠርጣሪ ፖሊስ ከሕክምና ባለሙያዎች ጋር በመሆን የተያዘ ሲሆን ግለሰቡም ለዲኤንኤ ምርመራ የሚሆን የምራቅ ናሙና እንዲሰጥ ተደርጓል። ተጠርጣሪው ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ እስከ 3 ዓመት በሚደርስ እስራት ሊቀጣ እንደሚችልም ተዘግቧል። ለፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች ቤቱን ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ይሁን። ጫንኩኒካ ዱአረቲ waan intaane dalagaa jira namoonni fedhii jiraati jedhanii wanta jarru hojjetaa jiran nama ajjeesuu yoo barbaadan immoo waan akkasii hojjetu yoo barbaadan ijoollee sabiyyi gudeedu yoo barbaadan jedhu maaltu sagantaa raaf kan fakka sagantaa biraa mootii an ansu ati eenyuun kuma zeero